ibreak la kade kumele lalimele ukuthi khona isikhathi uNkulunkulu ongathi yathula. Haleluya. Uthi uyacinga, uthi uyathandaza, uthi ubeka kurufu, ubheka kurufu, umthandazo wakho sengathi uphela ceiling board, awuphumeli ngaphandle. Kodwa uNkulunkulu usuke khona nakuleli page bengasho ukuthi iyaphela ngoba imhlophe, kodwa khona isharp type of neyidalwe, khona impilo efikayo ime uzicabanga ukuthi ngisibulale. Kuyathuleka kuthuleke kangathuleki ngoba kuzophela ngawe, kodwa kuthuleka ngoba kune-purpose of-95 ngawe. Izinto zikusaye baze bagiye ngawe sengathi yahluleka, kanti kune-purpose, kunecebo okufuneka lifezeke ngawe. noJesu mayihamba uhambo lenhlungu, ihambo levayidorosa ulihamba ngenhloso yokuthi khona intebo okufuneka lifezekiswe ngaye, ukuze nabantu abamlandelayo abafundayo ngaye bazi ukuthi wabethatha ubuhlungu bethu. Amen. Waphumela ngaphandle kwegama kuthiwani hlamvu lethu. Hebrews 13:13. Kumadoda abazalwane, asiphumeleli ngaphandle kwegama. Sithwale ihlazo lethu, wayehlangana ngamapastika, sizohlanganela ukubambana, senze i-unity, sizohlanganela ukuthwala ihlazo lakhe, sibambe isiphambano. Oh my God, ngingathola abantu ababoku-3 beze nakimi bese ngiyathandaza. Ngikala ingane eziwezi 3 noma 4 nize naphambi kwami bese siyathandaza. uJesu mangaba sikhonza ngepastika sizokhuluma leyo nto ukuthi wathi mayinqoba mayihlule ngifuna nime ningizingeleze, nime ningijikeleze. Ngiyathandaza njengamanje. Haleluya. Ungasavumelani ukuthi ukuphazamisa, siyathandaza nibambane ngezandla. uJesu lona into ayenzile ukuthi mengaba esesiphambanweni amagama ekwasho ubumile noEli yokwelunitha ukuba abantu bakhe mabehambe bambele kanje behlangene kanje, yona into yegazi wayimele ukuthi umele i-unity makhuleka igazi lakhe, umele ukuthi leyanto yegazi lewudlu ebekade kusiza imindeni ethize emingazi zakade kodwa namhlanje bahlangane kube ne-unity kanje beziketango bezishayile uthi la ophelwa ngamandla khona izibonakala ziyanqoba, uthi yazama uyaphuma ufike iketango likubambile likubambe ngoba lowo owatitha igazi lakhe walengisiva walamukela kanjani, lamukela ngokholwa yinkosi Jesu kuphela usiliswe. Madoda angathiwanisisizo masibhala ayikho futhi iqiniso ngomunye umuntu kodwa ngokhetha uJesu yena yedwa ngamanye amazwi walivuma leli gama konke obekade kuqalile noma ungathi ufuna ukuphuma akusaphumeli, noma ungathi ufuna ukwenzani amaketanga akuvimbile uzotholakala noma phakathi ukhona okuhlulayo yena amaketango kekwaqabule ayigazi. Haleluya. Esalamu lethi wakhipha igazi lakhe ukuze bonke abaphilayo bangayiphileli bona kodwa baphilele yena. Oh my God, ngiyayizwa lento ukuba bonke abantu abalimele asebefuna ukuphuma bafuna ukushiya kodwa bakayena ngegazi lakhe asipase bavimbe zonke into bekuyibala ezinto ezihlulayo empilweni but basawulela igazi ziyanqothwa. Hayi amandla akho, not my power but amandla kaNkulunkulu. Konke yanqothwa la. Khona sidlala bontolethi kaphuma la ukuthi wezinsimbi uthi ngaphuma la ngamanye amazwi aphumeli ngesikhathi yamshaya lento yokusindiswa ngibe ngiyazama ukuphuma kungaphumeli. Ngesikhathi ujeka abazalwane uthi yazama ukuphuma kungaphumeli. Yini umusha kaNkulunkulu umusha njalo kubantu bakhe. Ungalimala namhlanje
baje bathumusa watu walele bonke ngamanye amazwi lebayanga ngabayinga amadlako elagazi lagitheka tulozekeza ko namanje senamandla uthi mojathile wajathile waphumela ngaphandle kwegama wathwalile wathatha lakhe bonke nezifo yonke into ayikho into ebalelwa kuwe. Haleluya. Ngicela ukuphendula ayikho into ebalelwa kuwe. Amen. Bonke kuphela. Haleluya. Haleluya. Amen.